b'umuryango. Nanone muri ubwo buryo twihanganisha abana bacu kuba babuze umukunzi wabo, tubabwira ngo mukomere kandi Imana nyirihumure ikomeza imitima yanyu. Nanone twihanganisha itorero kuba ribuze umwe mu bafatanyabikorwa b'umurimo w'Imana. Torero muhumure kandi Imana nyirijuru ibakomeze muri bino bihe. Nanone mpumuriza umuryango wanje wagasinzira, mbabwira ngo mukomere, muhumurike. Madame n'abana, Imana yo mu ijuru ikomeze ibahumurize. N'itorero rya El Shaddai rihumurike kuko ni muri bamwe bakozweho muri bino bihe. Nanone mpumuriza umuryango wa byinshi, uyu mwana yavukagamo n'ubundi, ngo mukomere cyane kandi Imana yo mu ijuru ibakomeze. Mpumuriza baturanyi twagiye tubana ahantu hatandukanye, Imana yo mu ijuru ibahumurize. Abo twabanye Kongo, Bukavu, abo twabanye mu Rwanda, nabo tubana hano, Imana yo mu ijuru ibaheze gukomera. Simfite amagambo menshi, nari mpagurukijwe gusa no kugira ngo nze gutanga iryo humure kuri mwese muri bino bihe bitoroshe turimo tunyuramo. Icyumweru cyo hirya uretse iki gishize, ikindi cyumweru cyo hirya nakigizemo, sinzi nimba ari ryo bazavuga ngo nihishurirwa, simbizi, cyabura niyerekwa, sinzi ngene nabyita. Ku cyumweru mbwira abanyamasengesho biwacu dusengana nyuma y'amateraniro y'igitaramo, ndababwira ngo he kugira umunyamasengesho n'umwe utaha, bose baze gusigara ndabashaka, hari ubutumwa mbafitiye. Baza gusigara bose, basigaye ndababwira ngo hari icyo numvise naganirijwe mu buryo bumwe cyabura ubundi, ko tugomba gukora iki cyumweru, tugomba gukoramo amasengesho yikubagaho, ni nuko nayise ya urgence. Iki cyumweru kitarenze tugomba kugikoramo amasengesho yikubagaho. Barambaza batese niki kigiye kuba, zabarayiki? Ndababwira ngo turasengera itorero, tariko ibindi tuzabimenya twinjiye mu masengesho. Baranemerera, duhita dupanga yuko kuwa kane aribwo tuzatangira ayo masengesho. Kuwa kane tugira igitaramo cyo kuwa kane, turagitarama kirangiye, turavuga tutereka tugere mu mago twitegure tugaruke kuza gutangira ya masengesho tuzabamo iminsi 3, kubera kuwa kane ukazageza ku cyumweru, tuze tuyabemo. Nuko habaye rero kuwa kane mu ijoro turimo twitegura, twari tuvuye mu gitaramo, tugeze mu rugo tuza kuhabwa amakuru n'abana batubwiye yuko bagiye kuja muri maternité. Tubabwira yuko tugiye kuza tubasange kugira ngo tubane nabo muri ayo masaha.
umwana ansaba ko njyewe nareka byibuze mama wiwe akaba ari uza, ati kuko wewe uzaze ejo mu gitondo uzaze kundeba urebe n'umwana. Ngerageza kumuhakanira, arainsista cyane, aravuga ati papa reka rwose, ndi kumwe n'umugabo, ndi kumwe na papa Brian na mama zaba hari na mukuru wanje arahari, nta kibazo, uraza wewe mu gitondo. Ndamubwira nti sawa. Ariko icyo gitondo nticyageze nyine kuko cyakagombye kuba naje kubasangayo mu gihe cy'amasaa 9, ibintu bidahaye bigenda neza. Nabahamagaye saa 6, bamaze kumbwira yuko binjiye muri salle. Subira kubahamagara saa 6, ndetse bimeze bite? Barambwira bati biracyari aho, ariko baratubwiye ngo nta kibazo, umwana yavutse, baracyari ko bita kuri nyina. Hageje saa 8 mbabajije, bambwira ko batari babona nyina ndetse n'umwana, papa wiwe ari wabonye umwana, ariko ndetse muganga akaruvuga ngo tugende tuzagaruka ejo mu gitondo. Ndababwira ngo ntimuvaho mutabonye umubyeyi, mutabonye n'umwana. Nanje ndaje, ndatega ndabasanga. Ibyaje gukurikiraho rero nuko twavuye aho tuje Kinyata. Ibyo mbivugiye iki? Imana igira ibintu byinshi, muri byinshi igira ibyo yiharije idashobora kubwira umuntu nubwo yoba ari umukiranutsi. Ibanga ryayo ikagira n'ibindi ishaka kubwira abantu mu bushake bwayo. Ndibaza ndetse aya masengesho twari twahawe yarayiki, umunsi twari kuyatangira niwo munsi umwana agize ikibazo. Menya ko ari uburyo Imana yari kwiteguramo kugira ngo ibi bintu bize kudusanga dukomeye. Abacu bahise bayararamo iyo minsi yose, nubwo twajaga twari mu bitaro, ariko ibo bakomeje basenga. Mbona ari igihe Imana yari kwitegura kugira ngo tubone ikiza kuduhumuriza no kudukomeza muri ibyo bihe. Rero ubushake bw'Imana buraruta ubushake bwacu. Nanone nakomeje nsenga, niyo twabaga ku bitaro, umuntu azenguruka arya mu bitaro agenda cyabura wicaye, ariko umuntu agomba kuganiriza Imana uyibwira ibiriho. Sinza kuvuga amasengesho y'uburyo kina, ariko nsenga ico gihe. Ariko ubushake bw'Imana aba ari bwo buba. Habaye mu ijoro ejo tutashe, nakomeje ntekereza, ndibaza ntese bundi ubukristo buza buvoma imbaraga y'ibintu ngibi bicyangaranye. Ubukristo buvoma imbaraga hehe? Murebe nk'ingene muhayemo bivuga gutya ko kubwira abantu ngo twishime mu gihe nk'iki, mu yandi magambo ni nko gushinyagura. Siko bimeze? Ndavuga mu myumvire isanzwe. Umuntu akakubwira ngo ishime, wabuze umwana yataye abandi bana, ariko akakubwira ngo ishime, wo mwita nka wamugira gute?
nkawamushinyaguza uzuza nk'umusuhuza. Munda akakubwira ngo komera, ngo komera biza bishika no ku bandi. Habe n'uwo byagezeho rimwe n'ubyamugezeho ubwa kabiri, ntabwo byahoshejwe n'imbaraga z'ibyamugezeho hambere. Ntabwo ari cyo. Ntabwo dukomera yuko abandi bakomejwe. Nza kwibaza ndetse none bimeze gute? Fete ubukirisitu, izi mbaraga, iyi confidence tugira hizivahe kugira ngo duhagarare turirimbe, tubyine, tuvuge. Mu gitondo nza gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Imana iziganira n'abantu. Abatesalonike ba mbere igice cya mbere ntihagire wasoma umurongo wa 3. Abatesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 3 wonyine. Rwa Abatesalonike, rwa Pawulo rwandika Abatesalonike rwa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 3. Uragenda usoma gahoro mushumba. Yego. Twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera. Aha. N'umuhati. Nga itonde. Twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera. Yo kwizera, pana kwizera kuzanwa n'imirimo. Ariko imirimo yanyu iva mu kwizera. Ijambo kwizera. Yego. N'umuhati w'urukundo mugira. N'umuhate uzuterwa n'urukundo mugira. Ijambo urukundo. Yego. No kwihangana kubwo kwiringira umwami. No kwihangana kubwo kwiha umwami. Kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo. Kwiringira umwami. Kwihangana kuzanwa no kwiringira. Naho ngaho jerekera aho ngaho. Yego. Mpumurizwa n'aya magambo akomeye. Kandi naje nyabahumurijemo. Nimuvuge ngo amen. Ihumure ryacu, ihumure kiza gikomeza abakristo, gituma abakristo batabasha kunyeganyezwa, gituma abakristo badabasha kumwara no gukorwa n'isoni. Ibintu bitatu. Ijambo rya mbere kwizera. Nimuvuge ngo amen. Kwizera. Ntabwo abakristo bakomezwa ko batarwara za kanseri. Ntabwo abakristo bakomezwa ko baticwa na za sezariyene. Ntabwo abakristo bakomezwa ko ari umukwiro cyabura, ari bafite imiryango ikomeye. Abakristo imbaraga ziza zibaheza no gushikama mu minsi ngiyi ni ukwizera. Amen. Ijambo rya kabiri ikiza gikomeza abakristo mu bihe nkibi ni urukundo. Urukundo. Sinzi umuririmbyi yavuze ngo urukundo rwe rurahebuje ngo kandi imigambi yiwe ni myiza kuri twe. Haleluya. Ijambo rya gatatu bakomezwa n'ibyiringiro. Dawudi yaravuze ngo imba nararabye. Iyo ntagira gute? Ibyiringiro. Tuza turirimba muri wokovu tukavuga ngo na matumaini ni yenye uzima urithi ni nao mbinguni. Ibyiringiro. Nta kindi kidukomeje. Haleluya. Kandi namwe nta kindi kiza kubakomeza. Nimukomezwe ko dufite kwizera. Kandi kwizera tigushingira kuri ibi ngibi turi ko tubona. Bibiliya iravuga ngo kuza guhagararira ku bitagaragara. Bintu biriyo bitagaragara bitaboneka gutya n'aya maso mibiri, ariko biriho.
nuko urukundo Bibiliya umwanditsi w'indirimbo yararirimbye yaravuze ngo urukundo rwiwe rwamaze gusaba mu mitima yacu. Muririmbye yaravuze ngo rusigaye ruhuhwa muri twebwe nk'uko kumuraba mu nyanja. Mwokwikiriza ngo amen. Imana iracyadukunda. Nubwo yajanye Claudine tibyari byagabanya n'agace na gato ku rukundo Imana idukunda. Abana size ibakunda urukundo rungana n'urwo yari ibakunze bagifite mama wabo. Tiragera igabanikwaho n'akantu gato. Urukundo rw'Imana rubahetse ku mugongo. Haleluya. Dufite ibyiringiro rero. Ibyo dutegereje ntabwo ari igihuha. Ibyo dutegereje ntabwo ari amakuru azapfira mu nzira. Ayo mashiga ko ari atatu kuba Kristo takibasha kuyanyeganyeza. Ubu Kristo butegeye ku mashiga atatu, tegeye ku kwizera, ku rukundo n'ibyiringiro. Rero bene data nimukomere kandi mushikame. Haleluya. Oh haleluya. Nubwo bimeze gutyo imitima yacu irakomeza ikomere. Nza gusoza. Hazamwe indirimbo. Ndaza gusaba ndabarambiye. Birashoboka ko naba mbarambiye. Ndaza gusaba ruboneka afate microphone. Ndutira tambuka usange nani hari. Niba ducurangire mbabwira karembo muririmbo. Kaje ngomeza kugasubiramo muri telefone. Haleluya. Gakomeza kagaruka. Karirimbwe n'umukobwa witwa Muhando. Tabu zangu zikisha nitamona Bwana wangu akinikaribisha. Karibu pumzike, hapo ndipo nyumbani kwako, hapo ndipo makao yako, hapo ndipo na karibu pumzike. Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai, huko ataniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya. Nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama ndama milele hata milele. Yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokuzija, yatosha walivyokupiga. Karibu upumzike. Yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokudhira, yatosha walivyokudhulumu. Karibu upumzike. Ndaza gutanga haleluya. Umwana wacu baramubwiye ngo yatosha. Yatosha uliyoumia. Yatosha uliyolia. Karibu upumzike. Haleluya! Haleluya! Achukua kitamba. Habe n'ubu ngubu turi aha ngaha dufite ibibazo. Ariko kuna siku moja tutaambiwa karibu mpumzike. Tabu zinakwisha milele tena. Pana kwa muda. Taabu zinakwisha milele. Karibu upumzike. Iso ndiyo kuruhura. Mama wawe ndiyo kuruhura. Taito yawe ndiyo kuruhura. Amafaranga ndiyo kuruhura. Amashuri ndiyo kuruhura. Umugabo umwe gusa ni uzubwira abantu karibu mupumuzike. Umwana wacu araruhutse. Nimwikirize ngo amina. Amen. Bana bacu nimukomere. Karibu upumuzike. Nubwo turiko turira atachukua kitambaa na atayafuta machozi. Yale yote mliolia huku duniani. Twalizama
amasozo y'uburyo bwinshi. None ko turarira, habe nejo twiteguye kurira, nejo bundi twiteguye kurira. Lakini kuna siku kitambaa kitatwaliwa, kitachukuliwa. Nina shauku ya kuona asubuhi hiyo. Amen. Nina shauku. Nina shauku. Fita amatsiko yo kuzobona ico gitondo. Aho isi ico gitambara kirasa gute? Aho nzabona ico gitambara. Ico gitambara kije kikanyura ku maso kikakubwira ngo machozi uliyolia kwisha leo na hata milele. Reka mbabwire, ni mukomere. Ntabwo ari morale, ntabwo ari igipindi. Ni muvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibi ntabwo ari igipindi. Iyo biza kuba igipindi, ndabizi ko hano hari abagore benshi n'abagabo benshi bafite gutekereza kure baba barabishingutsemo, baba barabivuyemo. Iyo bitaza kuba ukuri, hari abagabo benshi baba bararekuye bagakunkumura bakavayo. Ariko ibi bintu ni impamo, ibi bintu ni ukuri, kandi Bibiliya iravuga ngo ni ukuri kandi ngo ni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka batugendere mu ico gitero, nawe ni wumva uhaguruka tugifatanya kukiririmba, ibyo wabugize neza. Tuvuge ngo atachukua kitambaa na atatufuta machozi. Karibu bana wacu. Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai, huko ataniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mbarikiwa, nitaruka kama ndama milele hata milele. Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai, huko ataniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mbarikiwa, nitaruka kama ndama milele hata milele. Yatosha walichokupita, yatosha walichokufuru, yatosha walichokupita, karibu upumzike. Yatosha walichokufuru, yatosha walichokufika, yatosha walichokufuru, karibu upumzike. Mana yacu, uri ihumure ry'imitima yacu, uri ihumure ry'ubugingo bwacu. Ibiza bitubabaza, ihumure ryaritanze kera. Kibanza c'ihumure cyashijijwe kera munsi twakwizeraga, tukamenya ko tugufite ari wewe bugingo. Jambo ryawe niko ritubwira ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Komeza uhumurize imitima yacu twese, komeza uhumurize mutima wa buri wese, komeza usubize mu imbaraga, kweza abantu ibyiringiro. Muririmbyi niko yavuze ngo mfite ibyiringiro, kandi ngo nabyo ngo bifite ubugingo, bifite umugabane ku Mana. Dukomeze muri bino bihe mwami, nubwo imibiri icitse intege, nubwo imibiri ifite imbaraga nke, ariko ndashima ko umuntu wacu w'imbere akomeza kwaguka no guhishurirwa no gukomezwa nawe mwami Mana yacu. Mu izina rya Kristo ndasabira iyi miryango yose, ndasabira aba bana bacu, ndasabira abavandimwe bacu, ndasabira inshuti zacu, kugira ngo muri bino bihe turiko tunyuramo tugwizirize mu imbaraga zo kubasha gutambuka iki gikombe cy'umwijima. Urakoze yuko hari igitondo kimwe
tuzakubona. Hari igitondo kimwe tuzishimana n'abadusize, hari igitondo kimwe tuzakubona Kristo. Muririmbyi yaravuze ngo nimubona nzicwa n'umunezero, nzamumenya uwo Yesu wankunze akaza akancungura. Urakoze yuko ukomeza kuduhana n'umugisha no gukomeza kuduhumuriza byimbitse mu mitima yacu, kugira ngo tumenye neza yuko izuba ry'agakiza ryamaze kutuvira nubwo twaba tunyura mu bihe bikomeye. Urakoze yuko ubyemeye, ni ku bwa Kristo Yesu tubisenze. Amen.